Počesmo pričašene mlatite, ale kakvo bre finale, sram me bilo svi. Za početak da više se ludi, pa svaki se čudi, kude je tajni. Radnički svi po redu i to sve u sredu u Zelenčaji. Zadavenje sami nigi slali, a nismo ni znali koji će je na red. A sad Radnički i Nenković duca na poslednje puca, jer nema kude. Pa će opet u baštu cirištvu da šaljemo ko blišku, da ga vidu svi. A Fenjerčiki na čirka za svitnu, grafiće i litnu, kude je tajniš, kude je tajniš, ede ga tajniš, takav je tajniš. Dušan Nenković, šef stručnog štaba, Ilija Dimovski i Neda Cvetković, pomoćni treneri, Aleksandar Panajotović, Miroslav Aleksić, Miroslav Vojinović, Zoran Bojović, Bojan Avramović, Milovan Obradović, Stojan Gavrilović, Ljuborad Stevanović, Zoran Milenković, Slavoljub Nikolić, Miodrag Stojiljković, Slobodan Halilović, Dragan Radosavljević, Slobodan Antić, Branislav Đorđević i Miodrag Savić. Zahvaljujući njima i postoje sportske uspomene. Počesmo pričašene mlatite, ale kakvo bre finale, sram me bilo svi. Za početak da više se ludi, pa svaki se čudi, kude je tajni. Radnički svi po redu i to sve u sredu u Zelenčaji. Zadavenje sami nigi slali, a nismo ni znali koji će je na red.